Howzik hambun dress moigi Korean dress moigi wear like store waibam leba the waibam du sangaga howzik ama sele howzik ai howzik ahoi howzik Gyeongbokgung gi main door main gate ta leire moigi sangbam entrance da guard se samaina phajana formality nairaga nga aga leyeba I think Gyeongbokgung Palace Seoul ki kaita South Korea ki modern mathakta leiba kaita center ne basi mayam thaina matam koi ki ningthou palingei matam da leiramba Joseon dynasty matam leiramba afam ne hojik ki hanbu hai basi moi Korean wear se selagadi changbada moi free oiba aduga karimba setana sangagadi moi 3000 won low oiba si changbagi adu ticket na bam sangeba ada hojik manung sanga yenga se manung da kari lege do thaina moina sin kaita moina leiram mong do ningthou gi moi culture ka manung da lei male adu manung sanga hojik yenga si so let's go se koi entrance manung da sange Minju, are you ready? Come on, let's go! Come to party. Howzik aina ulli mafam se ningthou gi phambam ne moi thainai matam gi Howzik aina leirize moi sigi ai tungda lei sports kano je sida khoi gi foreigner gamba ama ano kano lak min kano lak jing sida bom haidi lei nong gamba lekpam kaino de nungdang da sigi mafam je like ka thalaga yam phajai ba do howzik khoi nungdang da lak kon oi dabani na phajabada u phangdre ado sigi leiriba pot sigi kaita leibam je moi gi sigi kano je yum kanam dau to baje sigi akoi bida ising na pungoi ko saleba ado yeng wada yam phajaba oi ba to ado oye ai sigi tungda leiba mafam je akhoi gi thaina Korean gi moi gi ningthou gi palace manung da moi gi mayek semba dom ka tare moi hangul mayek to semba gi sembam ne usi je sigi palace ne introduce to ka hore sigi palace moi 1395 te how kena to gi bne 1395 te gi horop ka no ne usi palace ado magi matam se Joseon dynasty Joseon ningthou ma adu de horop pa male Joseon de ai mana harap palle Joseon dynasty matam de gi hore aduga si jina khwaiti chaw ka tare main center Seoul ne aduga moi gi palace ahum muk leba si jina khwai northern most palace ne howzik aina lei mafam je akhoi gi ni howzik ningthou duna ka tare magi tumbam magi pothabam hai tare si mafam je mai pothabam ne manung da sangaga pothabam ne ado si manung da sangba ya de do not enter na tharaga leiram me akhoi sangbam ji da adu na sangaroi mathang howzik amuk mathang chalaga ya ge howzik howzik ai si leiri mafam je Queen gi Maharani gi leibam do ne Maharani gi si manung da moi leiden howzik ki Queen gi leibam mafam chi da kana tawe Maharani gi leibam mafam chi da adu gi hek maning na moi gi garden macha chimney ahum yung lei ba si je kanam di specify tawe mai Queen leibam gi friend jo ne la ji lai je mama ha di mama akhoi hajik maning da chimney ga lai hobodona magi maning ne ba da mamang se hojik ulage se
si mamang ni se mayam photo nam na di sida ama thangkat laga lei chu bra sida thangkat lai ya lei je moi gi thaina matam gi do moi gi thong ne thong khuang je smai hang e ado si manung da jaga ma gi bedroom kai ga loi lei bedroom do ulak kyau je asi manung da lei se ma gi bedroom ne ado macam manung janga nam ya da me na udre phadana lap tak na ni nama me moi gi si ayo ji changai mafam je moi gi traditional gi cha gum ba pam gi thai gi traditional cha thak pom gum ba dum bagi joan ne hojik lai je moi gi royal palace to gi kitchen manung hai je moi sida kai kai phang sida thai royal meals were prepared by top grade cook with only the very best the leiramba sida saba khopa gi je mai to ga har ga da ningthou ga Maharani ga sida saba je moi sida le moi gi Southkorea da leiba kai da best cook je moi sida poraga sida thongal laga best ingredient hapaga moi pizza si moi royal ga ji kitchen ji ge hang manak nak pada well lai de guha so om lai to si je pakhum ku da lai ji ubra si je moi royal palace to gi guha ne ba sidagi ising ga collect tawraga thong mo khopata sina dene daga guha si maming sa pat thok sar ke da photo ina jo hapcharak pa yabreng sojubang well ka we aduga the kitchen si maming na nesojubang ka we sigi Konung gi kan wasi am saukhat lawa jane moi matam dagi moi gi smoke release tawam chimney ga ya je phadana maintain tawe ji chimney ji am lei moi phajama decorative oina thame chimney ju sum sai gi yeng ba lor matung da hoje hoje ki palace gi museum se amuk yeng ba sang dore manu sangam dai da uchara gam lagem Pictures on the wall and tears in my eyes, scars on my heart. There's such a pain inside. Time is ticking slow. National Folk Museum of Korea. Kasi manung sange ado manung di photo kapa je yaram dong mande kai gino di thai na gi gano di moi conserve to tham ni na yaram dong mande Of you, but that just wasting time. So much better now. moi gi museum je asuki matik phajai kai ai tare ana na maintain to thame ba mai khang bo do we ado manung da video ke camera number yada me na dum namdra dum isana yeng na to pai later lite ye hojiki Korean gi museum se moi gi folk museum se am phajai manung gi hai tare akhoi isama adum manung da lei adum hanai matam da thengna bai start to ba manung da 3D gi projection yam lei khai khangan ba da matam do gi kana toraga loi utpa do adum loi lei adaga moi gi thaina sinaramba moi gi farmer where ju moi gi tools mayam do adum lemak loi lei aduga ningthou kano gi manung moi hana sinar kai khusaba khopa ama mayam gi mak dressing kai ga aduga scarecrow hadi lominga kai ma lei dai adum ba su loi lei manung da ajai manung se Gyeongbokgung gi manung chatpa loisal le aduna hojik akoi hojik lunch saba salagani si dress su poi pungjing nai wai ba hojik hoi sai pung keno di war pung tarma thoi khara helak pa di wairak pane ado pung ama minute kun da pi wa hai bane ado hojik pipam da salagani aduga pi loir matung da lunch sarani hojik yeng Gyeongbokgung Palace manung di mapan thole hojik lunch to gena si gi street che food
sabong ngata ni sabong ki lambi kaya haitare street food adu ngata ni hojik laise so Minju how was the palace Gyeongbokgung Palace Beautiful. have you ever been or is it the first time for When I you was a kid, Yeah. a little kid, yeah so it's a new new feeling. okay why don't you wear the hanbok dress It's traditional costume in Korea. but why don't you wear today Why don't me? Yeah. I have to care so many things, and I thought it's not good for me. okay mga city Here. tabak am lay na my trail on city dress na wear the shin na dra khoi mam di lai set le my dress na dress am yang ya to summer ro na ka sa di sai nga city to je ko sabang roin da sanga e 5명이요. street food sabang sa ya the Korean food Korean barbecue cha ke na family how was today's palace It was very good. It was amazing. I enjoyed a lot, but now I'm so tired because my leg is paining. okay I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. I see. 한국의 복 뭐예요? 복 한국 돼지 Veggie is pea. 돼지 Gogi is 돼지고기 돼지고기 먹을 거예요. 네. ako hojik pork barbecue sadare Korean gi little, put little. Oh my goodness, this is too much. Done now. what is it? This is green onion. This is I don't know. Hey, hojik. Pan. What do we call this? This is mita pan. Some might go and what's my job? No. No. You lose. Almost. This is unfair. Nah, Jenishi. Oh, you know some. Garlic is good. Garlic is very good. Last time we hojik sa lorga thole Minju hojik injang to kyam na hauge Yum na hawi. oh that's good great you got it Na hawi. yeah you got a nice pronunciation yeah Minju 다행하고 백날씨. yes hayeng thengnarasi 백날씨. bye bye 바이바이. aise video number khotpa je kaya haibadi oide do editing ka amama je kaya haibadi oide do mayamna ai video si loi bhau yang bi damakta hadinga nek ta thagachari kamsamida